Pre glavne paše ne gleda se samo da li pčele ima dovoljno. Pravo pitanje je da li košnica ima dovoljno prostora da sav nektar pretvori u med. Medište se najbolje iskorišćava kada je društvo jako, kada ima dosta mladih pčela, dovoljno legla i kada pčele već zauzimaju veći deo košnice. Ako se medište doda previše rano, slabo društvo neće moći da ga zagreje i čuva. Zato prvo proceni snagu zajednice, pa tek onda dodaj prostor. Ako zakasniš, pčele mogu blokirati plodište nektarom, matica gubi prostor za zaleganje, a društvo lakše ulazi u rojevi naglo. Kod pregleda medišta obrati pažnju na 3 stvari. Koliko je sače izgrađeno, koliko ima svežeg nektara i da li pčele već poklapaju med. Ako imaš izvučeno sače, koristi ga pre satne osnove. Pčele na izvučenom saču odmah skladište nektar, dok satnu osnovu prvo moraju da izgrade. U jakoj paši ne čeka se da medište bude potpuno puno. Kada pčele ozbiljno zauzmu medište i počnu punjenje, vreme je da razmišljaš o sljedećem nastavku. Tokom jake nektarske paše dobro naseljena zajednica može brzo popuniti medišni nastavak, pa se preporučuje redovan, ali kratak pregled na svakih 7 do 10 dana. Najbrže se radi kada se izvučeni ramovi stave tamo gde pčele najviše rade. Satnu osnovu ne treba ubacivati nasumično, već tako da pčele imaju motiv da je prihvate i izgrade. Pre glavne paše proveri da li su svi potrebni tretmani završeni na vreme. Medište koje ide za med ne sme biti kontaminirano neodgovarajućim tretmanima. Preporuke univerzitetskih ekstenzija naglašavaju da se pri dodavanju medišta prekida prihrana šećernim sirupom, a potrebni tretmani i pripreme završavaju pre jakog unosa nektara. Glavna paša ne prašta kašnjenje. Ako na vreme proveriš medište, dodaš prostor i sačuvaš ritam zajednice, pčele će raditi za med, a ne za roj.